Hakasen ke Basau ya ora ke Real Madrid ya ke Intercontinental Cup Haden bakalala ban penlem ya ke Pachuca rung semifinal ke Liverpool Haden bakalala ban penlem ya ke Southampton dan sekarang bah ya piki paralog ke bejus ngau tenan ban page iki video Hakane ke channel ke jing kerpat epri lada pimpat ban subscribe sekarang bah se ban subscribe ya kane ke channel ke jing ala kai final Hake Intercontinental Cup jong menta usnam Ar-Hajar Ar-Fusau hap dan ke Real Madrid Persya ya ke Pachuca Hakane ke jing ala kai ke Real Madrid ke layak ban penki ya kejar ling ba Kylian Mbappe Hake menit ke balai peu hanyau kumta habakut ke jing ala kai Hake ke last step ke Real Madrid ke letam ya ke Pachuca da Chico Lanot bat habawan banela kai Hake ke lamet sechisen ke Real Madrid ke layak biang ban penki ya kejar ling ba Rodrigo Hake menit ke besan peu lai bat dai Hake menit ke Frapusau ke Real Madrid ke layak ke penalti Hakane ke jing ya la kai bat ya kane ke penalti la shoot ya ka da umainli penalti tekar jangka kata Vinicius Junior bat ukhalam pen la na ai ya kane ke kabu ka ba ulayo Haka ba ul penrung hijlang ya ka bol syapo jang ke gol ka bala penlang sendan ya ka Pachuca bahkan jam kenap Hakane ke jing ya la kai kumta habakut ke jing ya la kai ke Real Madrid ke lalak ban penlem ya ka Pachuca haduk dalai la not gol ling bakane ke nam job ke Real Madrid ke layora sendan ya ke Intercontinental Cup jong usnam Ar-Hajar Ar-Fusau bat ke dairu ke sen ke Basau ya ke Real Madrid bahkan yora ya ke ne ke trofi ke tanah do usnam khat khandai spa Henry Peu khat khandai spa khandai peu fra Ar-Hajar Ar bat haune usnam Ar-Hajar Ar-Fusau bat kan dairu ke sen ke Baar ya Kylian Mbappe ba uniora trofi na ke benta ke Real Madrid haden ke UEFA Super Cup bat sekane ke Intercontinental Cup jong menta usnam Ar-Hajar Ar-Fusau haba phaipat shiga jingala kai quarter final hake EFL Cup hap dan ke Newcastle Persya ya ke Brentford hakane ke jingala kai ke Newcastle ke leo ban penki ya kejar lingba utonali hake menit ke bakhandai bat ke menit ke basa pulai bors ke kol jong usar hake menit ke Henry Peu khandai bat haswa man kodno ke jingala kai ke Brentford ke leo ban penpa chikol lingba visa kata hake menit ke bakhandai Peu plus away bat habakut ke jingala kai ke Newcastle ke lalak ban penlem ya ke Brentford Hakane ke jingala kai dalai la ke wekol bat lengba ke ne ke nam job ke Newcastle ke leo orang sendon ke semifinal Hakane ke EFL Cup sekawai pat ke jingala kai quarter final Hakane ke EFL Cup ke tahap dan ke Arsenal Persya ke Crystal Palace Hakane ke jingala kai dai lengba Gabriel ke Arsenal ke leo orang sendon ke semifinal Hakaba Gabriel ulaya bantap daga hat-trick Persya ke Crystal Palace Hakane ke jingala kai yakin ki la tli ki kol ki ba Gabriel ulaya bantar ki dai Hake menit ke besan Fusau ke menit ke bahannya pulai bat ke menit ke bafra peway bat yaki art li ki kol na ke benta ke Crystal Palace leya bantar lingba umateta Hake menit ke Besau bat lingba uketia Hake menit ke bafra Fusan kumta Hakane ke jingala kai hado bandakut ke Arsenal lingba Gabriel ke lalak ban penlem ya ke Crystal Palace Hakane ke jingala kai dalai la argol kat baka jingala kai quarter final pat hap dan ke kelab ka baklan bor bha Hakane ke ayam yela kai jong menta usnam kata ke Liverpool Persya ya ke Southampton hap bha shikane ke jingala kai ke Liverpool ke leo ban penki ya kejar lingba Darwin Nunes Hakame menit ke Baar Fusau bots ke kol jong Elliot Hakame menit ke balai puar bat habakut ke jingala kai hak ke last step ke Liverpool ke latam ya ke Southampton da ar la not goal bat habawan banila kai hak ke la ke Baar ke Southampton ke la persangkan bala banyak penpai yakin ki artli ki kol jong ke Liverpool kumta dai Hake menit ke besan Peu khandai ke Southampton ke leo ban penpa chikol lingba ke kol ke bala tap dau Archer haden jong ke kol ke Southampton ke la don ni ke jingkerman bahkan yo ban penpa biang ye ke kol ke Baar jong ke Liverpool penban kumba ke Liverpool ke dai ke tim ke bakhlain bor ba Hakane ke ayam yela kai jong menta usnam ke la pen scam ye ke kenro jong ka ban khangla di ke Southampton bahkan yo rong biang shiga kol jongka kumta wala ke Southampton ke la persangkat bala ban yo pen phai biang ya ke ne ke kol ka Baar jong ke Liverpool pen ban habai kendo bat umau siang kalong ke bae ya ka ban ksam chapo jong u bat habakut ke jingala kai ke Southampton ka hab hi ban pediang ya ke namrem Hakane ke jingala kai Persya ya ke Liverpool bat ke Liverpool ke la ban penlem ya ke Southampton Hakane ke jingala kai da ar la ke wekol
บัดได้ลงบากันในกะน้ำจบกะลิเวอร์พูลกะเลยอบันรุงซินดอนเชกะเซมิฟิแนลฮากันในกะ EFL Cup จงมันตาอุสนามคูเบลชิบอนยาพิกิปาราลกki baju singau tenan ban page ki video haka nei ke channel ngin sken do pat haka we ke video ku blai shibon